السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا مسلمين ولم يجعلنا كافرين. الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى واقتدوا برسوله واعلموا أن العشر من ذي الحجة من مواسم الخيرات تتضاعف فيها الحسنات. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيه من عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فأكبر أمره وقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وكان مهجته فيه. رواه أبو داود. عباد الله، فاغتنموا هذه الأيام وأكثروا الطاعات فيها، ومن أجل الطاعات فيها ذكر الله تبارك وتعالى، وأعظم الذكر الاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة القرآن الكريم والتكبير والتهليل والتحميد وإراقة الدم يوم العيد، وهي سنة مؤكدة وتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى، وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء. يستجاب الدعاء في هذه الأيام لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل قولي وقول الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يا لأن تدره يترونني الله سبحانه وتعالى أم تقول دندانغال كوتاغا كون. يترونني الله سبحانه وتعالى o ɓurdinɗinɗo kadi wagutuji ɗin, o ɓurdi goɗɗi e hoore goɗɗi, en seedi ke ala reweteɗo siwana Allah, en seedi ke annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko, ko nulaɗo makko. kono e jiyaɓe Allah tedduɓe, on ɗaɗɗirama huɗugol allahu subhanahu wa ta'ala ñentina annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam, ñentinaɓe e golleji moƴƴiɗi ɓe wonno ɗin e mum, tentini noon ka sappo arano ka donkin ɗo, o sappo arano ka donkin ɗo. haray ɗe balɗe sappo arane ka lewru donkin ɓe ko ñalaɗe hittuɗe, ko ñalaɗe ɗe tawata baraji no heewi heɓagol e mum, ko ñalaɗe ɗe tawata moƴƴereji no heewi heɓagol e mum, wonande kala suftuɗo, wonande kala hittiɗo, wonande kala tinniɗo. haray ɗen balɗe sappo ɗon kala ko julɗo golli e moƴƴereji baraji ɗin ko sowete cowale. wono nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam makiri noon ala ñalaɗe ɓura ɗe golle moƴƴe ɓura yiɗede e mum ka Allah hewtitiɗe balɗe sappo ɗo. ɓay nulaɗo maki ɗum sahaɓe ladde maki nulaɗo hay waɗugol jihadi fi sabilillahi, hay waɗugol jihadi fi sabilillah. nulaɗo mawnini fi waɗugol ngol jihadi fi sabilillah maki, kono noon hay waɗugol jihadi fi sabilillahi, hay ɗum ɗo siwona gorko ƴettuɗo jawdi mum ndin e wonki mum kin o yahi waɗoygol jihadi
fo heddi ton mi mana jawdi makko ndi lutti ton wonki makko kin heddi to mi mana o sahindina ton ko ɗo tu woni ɓura baraji o he waɗuɗo dewe ka balɗe sappo e arane donkin ɗo hare musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ko holli julɗo yo wakkilo moƴƴa ka sappo arano donkin ɗo kono musidɓe tedduɓe haray goto kala yo wakkilo prépare o habboɗe balɗe sappo ɗo tinno moƴƴa rewgol Allah e majje no jeeya e gottit hana tinnede waɗgol e majje ɗuɗɗingol waɗgol adkar ɗuɗɗingol waɗgol dicruji ɗin ɗum ko hunde labande noon waɗa istighfar juula annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɗuɗɗina janngugol alqur'an ɗuɗɗina wiigol la ilaha illa allah ɗuɗɗina wiigol la ilaha illa allah ɗuɗɗina wiigol alhamdulillah ɗuɗɗina wiigol allahu akbar ɗum ɗo fof ko hana ɗuɗɗinede fota e nder ɗe balɗe sappo arano ka dunkin ɗo no jeeya e kadi ko okka wonata sabu julɗon heɓa baraji moolanaɗi kadi ka sappo arano dunkin ɗo on tentini wano misal ko wano ñande julde ni layya on ittugol ngol layya ñande iidi ɗum ɗo ko sunna tentinaɗo si julɗon itti layya o ɗum wonay sabu Allah weltanomo ha ɗum wona sabu ɓattingol julɗon e allahu subhanahu wa ta'ala haray kala tawɗo hino mari moyen hino mari feere ittugol layya o wota goto raɓɓindino e ɗum noon innaka ko mawɓe ɓen tumma ko sukaɓe ɓen tumma ko duhiɓe ɓen tumma ko suudu ɓen tum ko fof ko kala julɓe ɓen haray hino ɗaɓɓira si o tigi no mari moyen mum simo hunnani haray o tigi yo eto wakkilo jeeye e ittoɓe layya ɓen ɗum ko hunde laɓade ɗo ko hunde wonande sabu Allah weltano o ti fota ɗum wona sabu Allah subhanahu wa ta'ala on kadi okka o tigi moƴƴereji hewɗi janggo no jeeya e kadi ko hana tinnede e muɗum waɗugol ka sappo arano donkin ɗo kon ɗum iggalngol yumma e ɓen moƴƴagol e yumma mum e ɓen mum teddingol yumma mum e ɓen mum moƴƴo e maɓɓe teddina ɓe so tawi ɓe wuri dépensa ɓe ɗuɗɗina kadi du'anagolɓe so ɓe fatike tentini so ɓe fatikari ɗuɗɗina kadi waɗangolɓe du'a ɗuɗɗina waɗangolɓe du'a ɗum ko hunde laɓade noon ko hunde moƴƴude hanande tinnede ka sappo arano donkin ɗo no jeeya kadi ko hana hittinede ka sappo arano donkin ɗo jokkugol en ɗan haray musidɓe maɓe yo musidɗo tedduɗo musidɓe maɓe telemma ka babalama e telemma ka nenelama ɓe siɗɗirɗa ɓen hella ka ɓen ma en eɓe siɗɗirɗa ɓen hella ka yumma ma en ɓeɗo fof ko en ɗam ma ɓeɗo fof moƴƴo e maɓɓe okkorɓe siɗa mari yewtuɓe konnguɗi newiɗi yahu hiwroyoɗaɓe siɗa mari tuptumago noddu téléphone hiwroɗaɓe ko hunde laɓande jokkugol en ɗan teddini ka sappo arano ɗo haray ko hunde laɓande no jeeya e muɗum kadi ko hana waɗede ka sappo arano donkin haɗa honɗum yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni haɗa musidɓe tedduɓe ɗum kadi ko hunde weltinayde Allah eɗen dangal tanƴi ɗin fof tentinino ka sappo arano donkin ɗo no jeeya e muɗum kadi ko hana ɗuɗɗinede kadi ka sappo arano donkin ɗo honɗum ɗuɗɗingol waɗugol du'a no heewi jaabagol ka balɗe sappo arano donkin ɗo ɗe balɗe sappo arane ɗo haray du'a no heewi jaabagol e majje haray julɓe ɓen ɗuɗɗin waɗugol du'a e majje sabuna nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakuno afdalu du'a'i du'a'u yawmi arafa wa afdalu qawli wa qawlu al-anbiya'i qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamd yuhyi wa yumiitu biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir ɗuɗɗingol waɗugol du'a nulaaɗo maaki ko ɓuri moƴƴude ɗo fof ko du'a ɗo ñande arafa ko du'a heewuɗo jaabagol haray nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓuri moƴƴude ko ɓe maakata ko kamɓe annabaɓe additino ɓen ko ɗi konnguɗi ɗi jantiɗen ɗo ɗi konnguɗi jantaɗi ɗo haray ɗi ɗo no jeyano e ko ɓe ɗuɗɗinayno maakugol hadith o mo kam wafta malik ibadallah inna min at-ta'ati fi'lul ma'murat وكل عمل صالح من التطوع من صدقة وصوم يستحب صيام الأيام التسعة وخاصة يوم عرفة لغير الحاج صيامه يكفر السنة الماضية والباقية عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال كفارة سنتين
سنة ماضية وسنة مستأخرة رواه ابن ماجه. هذا يوم ستة gollugol yamiraaɗi ɗin terto toŋaaɗi ɗin ɗum ɗo ko hunde julɗo on ɗaɗɗira e taŋji ɗin fof tentini noon kadi ka sappo arano donkin ɗo. Kala ko wiyete golle weltinayɗe Allah julɗo yo dolno e ɗen golle ɗon o tinno e majje ɗon. No jeeya ko haana ɗuɗɗinede waɗugol ka sappo arano donkin ɗuɗɗingol ittugol sadaka ɗuɗɗingol ittugol sadaka ka sappo arano donkin ɗum koko weltinta Allah ko moolana Allah weltora e ɗin sadakaji ittaɗi e nder ɗen balɗe sappo ɗon kadi fota ko hina seeɗa. Ko wano noon kadi horugol ngol kadi ɗen balɗe sappo ɗon ila ñande goo ha ñande jeenayi ɗum kadi ko hana ɗum kadi koko weltinta Allah ko moolana koko wonta sabu kadi baraji heɓo fota ko hina seeɗa. Juloɓe yo wakkilo ɗen balɗe sappo ɗum moyɓi feere horugol ɗe fof ɗum ɓuri moƴƴude moye ɓaali noon feere nde fof awa bettike omoy awa ñande arafa on kan o tigi nden ñande o wakkilo o hoorade ñande. So tigi heeɓi feere ila ñande goo ha ñande jeenayi ɗum ɓuri moƴƴude. So ti heɓaali feere ɗen ɗon fof awa o moy awa ñande arafa on kan nden ñande o etto hara fuutaki o tigi sabuna ɗum ɗon koko weltinta Allah ko moolana ko wonta sabu o ti yaafane dunubu duuɓi ɗiɗi hitande feƴƴude nden e hitande wonde arde nden. Hara yo musidɓe tedduɓe no yiɗa kadi nde o tigi immoto o hiwroyo siɓɓe makko ɓen weldiɓɓe makko ɓen e nder ɗe balɗe sappo ɗo koko weltinta Allah ko moolana. Hara yo musidɓe tedduɓe ko faanda kon noon e ɗum ɗo haray ko tottugol dendalngal ɗi jantaɗi ɗo e nder ɗe balɗe sappo arane ka donkin ɗo ɗum ɗo koko weltinta Allahu subhanahu wa ta'ala o fota ko hina seeɗa. hare o musidɓe tedduɓe hadise no ɗon mo tawata ko Abu Hurayrata radiyallahu anhu woni ko fillimo o itti nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki inna allaha qala man aadali waliyan faqad aadantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أهببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. musidɓe tedduɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe janti hadise tawata ko Allah subhanahu wa taala woni ko yewti ko ɗum wiyete hadise kudusi. Allah subhanahu wa taala o wi wo kala añuɗo giɗo an on ɗon haray ko ɗoni ɗo so déclari guerre ko hakkude amen mana tawɓe ɓen ko yimɓe Allah reeno e ɓen wota boykotuɓe wota jalkutuɓe wota bonnu inde maɓɓe haray sa heeɓi feere ko ya teddinɓe ko ɗum ɗo woni ko moƴƴamma ko yo musidɗo tedduɗo ko waɗi no Allah subhanahu wa taala o wi wondema haray e o jiyaɗo noon tawɗo koni wayri wo jiyaɗon serata no ɓattorde an ala ko ɓattorta e an min Allah ɓuri komi farli kon e hoore o tigi ko Allah farli kon e hoore o tigi sa o tigi golli ɗum ko weltinta Allah subhanahu wa taala. hara noon o tigi hattali ɗon kadi o ɓeyda kadi naafilaji ɗin o waɗa kadi naafilaji buy ɗum noon kadi koko weltinta Allah ko moolana ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala o wi wo jiyaɗo on serata no ɓattoranmi min Allah wo naafilaji ɗin wo ha mi yiɗa mo Allah wo ha o yiɗa kanko jiyaɗo on waɗay naafilaji waɗa naafilaji duuma waɗgol naafilaji ha Allah wattana yiile makko ha hande ɗum Allah weltanomo ha Allah yiɗa mo si woni noon Allah yiɗi o tigi hande kadi haray on jiyaɗo ɗo mo weli hoore few ko waɗi si tawi woni Allah yiɗi o ti Allah wi o si woni min Allah mi yiɗi o tigi hande kadi komin Allah wonata noppi makko ɗi o nanirta ɗin komin wonta gite makko ɗe o yirata ɗen komin woni jungo makko ngo ƴettirta gon komin woni koyngal makko ngal o yarata ngal hande kadi noon si hewtani ɗon jiyaɗo si woni towi ha hewti on martaba ɗon Allah wi wa in sa'alani la utiyanna wala in ista'adani la uidanna hande kadi jiyaɗon si o tori kelal tummin Allah mi jaabinanaymo kidan ko Allah ko hoti tori Allah kon Allah jaabinanaymo
ko tori kon Allah yo Allah dandumo Allah danday mo bisan ay tumo hewti on martaba do hewti martaba tawde o hebi gol Allah gol en fop Allah hewti ngay on martaba yo sitte teddude aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن هناك مكروهات في هذه العشر في عشر ذي الحجة يفضل تجنبها وهي كثيرة، منها قص الشعر والأظافر. يكره لمن أراد أن يضحي أن يقص شعره أو يقطع أظافره حتى يضحي. هذا يجياد أن تدب يتر ودني الله سبحانه وتعالى إن سيدك الله رمتي رسولنا كانكو الله إن سيدك قد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كجياد مكو كنولا مكو كنو جياد أن تدب hande wondema no taw piiji tawɗi ɗin ɗon on ko piiji añaaɗi ɗiɗi aña e tañji ɗin fof tentini noon ka sappo arano donkin ɗo haray no woodi noon kadi sappo on kadi ko hettori ko tawata ala e ɗiya misal joni wano misal on ɗum wano joni so tawi julɗon no anni yii o ittay layya ilaka sappo on naati ilaka donkin on fuɗɗi ha ñande julde ha tuma oti itti layya on haray oti wata ittu leyɗi ɗin ka ɓanndu makko wata oti mekko wata oti fembo wata oti ittu peɗa haray ɗiɗo fof ko yo terto ɗon haray no aña mekkagol ngol e ittugol peɗangol si tawi oti no anni ittay layya on si tawi tun hiɗa anni a ittay layya ilaka lewru ndun naati ila ñande goo mayru on ha tuma ittuɗa ha ñande julde ñande julde on ɗum woni ñande sappo so woni juulama a itti layya on tuma noon hande kadi sa femboto femboɗa sa mekkoto mekkoɗa sa itta e peɗa itta haray e no aña ittugol peɗali ɗin e cukuli ɗin wonande on faalaɗo ittugol layya no jeeya ko aña kon kadi o musidɓe tedduɓe ka sappo arano ɗo fantingol ñamugol e fantingol yarugol ɗum noon e tangi ɗin fof tentini non ɗo haray koye otigi hawri na yo otigi weelede na ɗum wi'a kono noon ta oti ñaamu kadi ha o feƴƴintina ɗen andi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓanginani fi nafa gongol wa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li sharabi wa thuluthun li nafasi ko yoti sendu fecce tati feccere goo fi ñaamete on feccere ɗiɗaɓere nden fi njaram ko oti yarata ko ndiyam ko oti yarata kon feccere tataɓere nden fi foofangu ngon so tawi noon oti waɗi fof kañum fof ñaamete on ko waɗa ndiyam ɗan honto o foofira honɗum haray ɗon no sakki seeɗa no jeeyay ko oti haani reenaade e denndaangal tañji ɗin fof kadi tentinin ka sappo arano donkin ɗo alkusumat yeddondireede sonkideede weñgideede julɗo yo reenu e ɗum julɗo tawonu ta jaɓ wonde sonkideteeɗo weñjondirteeɗo haray ɗum oti yo selu ɗum tawoti woni sonkidowo e yimɓe ɓen ta jaɓ wonde sonkideteeɗo ilaka sappo arano on ɗo naati ha ñande julde ta jaɓu sonkudude hay gooto toode e ti jogoɗa o jikkuɗo jikku honɗum angal sonkideede wonugol julɗo moƴƴuɗo julɗo newiiɗo julɗo welɗo naɓudude ɗum ɗo ɓuri moƴƴude no jeeya kadi e ko hana terte ko oti ko hani wattande yiili kadi ka sappo arano donkin ɗo accugol waɗugol adkaruji ko jantiɗen naane ronkugol waɗugol zigru e ronkugol waɗugol du'a hara julɗon koyo ɗuɗɗin waɗugol adkaruji ɗin yo ɗuɗɗin waɗugol du'a amma wonugol tertiɗo waɗugol adkar tertiɗo waɗugol du'a tertiɗo toragol Allah ɗum no ko hunde añande noon haray no jeeya ko ɓuri moƴƴande julɗon ɓay du'a no heewi jaabagol kadi o sappo arano boy
oti yo ɗuɗɗintoragol ɗon Allah ko moolana no jeeya ko aña kon kadi ka sappo arano ɗo attaqa'usu anil khayr wonugol aamuɗo jaasanɗo lowɗo wonande moƴƴereji ɗin sa wonu lowɗo e telemma waɗugol moƴƴereji ɗin haray golleji moƴƴuɗi ɗin oti koye wonu softanɗo ɗi hittinɗo e majji tinniɗo e majji tentini ka sappo arano donkinɗo no jeeya e majji kadi ko wana wattaneyde lemo alhadisu anil umuri salbiya e won wowlugol konguɗi ɗi tawata alaka humi ɗum noon kadi koko renete e mum ko tentini ka sappo arano donkinɗo fillitagol kala ko nani fillitagol kala ko nani wo oti yo sellu ɗum ka sappo arano donkinɗo o sappo arano donki yo taw oti imma no janngude alquran imma no wiide subhanallah imma no makude astahfirullah imma no jantade inde Allah imma en tout cas ɗo yo taw oti ko ila e moƴƴere heeɓi e moƴƴere ko ni ko julɗo hani wuurirde hay so tawina sappo arano donkin ko ni julɗon hani wonde kono noon wonugol aamuɗo ma ɗum fillitotoɗo wo waɗa ko woɓɓe wiyata mo fillitaki ko nani kon haray ko honɗugo mari ko o wowla ko mari ko o wowla ko ɗuuɗi harana fillitagol ko o nani ɗuɗɗingol janngugol alquran ɗuɗɗingol juulgol e nulaaɗo ɗuɗɗingol waɗugol adkaruji ɗum ko hunde labande noon ko hunde moƴƴude noon no jeeya ko hana wattanede yiili kadi on ɗum ko wiyete ngaameelo julɗo yo reno ko wiyete ko ngaameelo julɗuta wonu julɗo aamuɗo amantoɗo waɗugol moƴƴereji ɗin kala ko moƴƴere siko horugol oti tawa no jogani ɗum ngaameelo hum siko naafila oti no jogani ɗum ngaameelo hum siko janngol alqur'ana oti no jogani ɗum ngaameelo hum kala moƴƴereji tawi mo jogani ɗum ngaameelo hum julɗota jaɓu ɗum julɗota jaɓu ɗum kun ngaameelo hum soomi kun ɗon e oti geru ha sorta kun ɗo e bugo ka ɓuri woɗɗude wona julɗo softuɗo julɗo tinniɗo julɗo hittinɗo e ɗi moƴƴereji ɗen andi Allah kadi koye julɗo tinniɗon on ɗon no ɓurani mo dini julɗo lowɗon almuminu lqawiyu hayrun wa ahabbu ila Allah min almumini daif julɗo softuɗo on julɗo gorɗuɗo on julɗo hittinɗo on julɗo wakkiliɗo on Allah ko noon ɓurani mo dini julɗo lowɗo on akhi lmuslim inna al-amala as-saliha mahbubun ila Allah azza wa jalla في كل زمان ومكان ويتأكد في هذه الأيام المباركة وهذا يعني فضل العمل فيها وإذا مثوابه فمن لم يمكنه الحج فعليه أن يعمر وقته في هذه الأشهر بطاعة الله تبارك وتعالى فيبسط تدده كوني هي قل مؤجدين هذا إذا قلت وقتوجي فوتنتني ويكسبوا أرانا ɗum e dendagal waɓutuji ɗin jemma e ñalorma ndungu e ceeɗu e lebbi ɗin fof waɗugol ngol ko moƴƴi ɗum no weltina allahu subhanahu wa ta'ala o ɗum noon no tentina noon kadi ka sappo arano donkin ɗum no tentina ka sappo arano donkin haray julɗo yo wattan yiidi moƴƴa e nder ɗe ñalaɗe ɗo haray ɗe ñalaɗe ɗo kala moƴƴereji ɗo ɗi julɗo on huuwi ɗo yo andu baraji ɗin koko sowete cowale oti ko yo hittin tawɓe ɓen heɓaali feere hajjoygol hikka tawɓe ɓen feere tawɓe ɓen hajjoyaali kono no woodi golleeji moƴƴuɗi ɗuuɗuɗi wonayɗi sabu julɗon naata aljanna hara na hajjoygol ngol ɗin kadi no heddi buygoy ɗi ɗuuɗi ɗi lannata jooni noon so otigi heɓaali feere hajjoygol ngol ɓay ɗum ɗon no jeeya kadi e ko tugalal ɓurelngal weltingol ngol allahu subhanahu wa ta'ala tugalal jeeyangal kadi e ko wonata sabu julɗon naata aljanna kono na ngal ɗon tun si oti heɓaali feere hajjoygol ngol aɓa ɗi moƴƴereji ɗi janti ɗen ɗo e moƴƴereji kadi ɗe wawaɗi jantade ɗo hakke ko tawatayɗi ɗuuɗi oti yo naaɗi e ɗin oti yo tinni e ɗin oti yo woni wakkiliɗo e ɗin so oti woni wakkiliɗo e ɗin kankadi hin yara o hajjo aligo hikka kono noon o heeɓi kanko kadi ɓawga moƴƴereji heewuɗigoy nde yahuɓe hajju ɓen no arta ɓe tawa oti kañum kadi mooɓi moƴƴereji heewuɗi o heeɓi o itti sadakaji ɗuuɗuɗi o hoori ko ɗuuɗi o juuli naafilaji ɗuuɗuɗi o jangi alqur'ana ko ɗuuɗi o jantigi inde Allah ko ɗuuɗi o waɗi adkaruji ɗuuɗuɗi o itti sadakaji molanaɗi ɗum ɗo foftata no moɓidirane no moɓidiranama o tigi o ti sowanama ɗum cowale haray kan kadi o tigi haali hajji kono hi kanko kadi haray o ti moɓiga moƴƴereji heewuɗi ko ɗum ɓennata e pular wotamo ronka feere ronka kadi feccere feere oti heɓaali feere hajjoygol ngol kono awa ɗiɗo yo oti wakkili ɗiɗo ka makko oti ka woni ɗon ka mum yo wakkili e ɗiɗo
kawon non kaleji mum yo wakkili e ɗiɗo amma lorrugol ngol soñjugol ngol tampingol ngol oti yo woni woɗɗitiɗo e ɗum e wagutuji ɗin fof tentini kadi ka sappo arano ɗo taw yo tigi reno e ñowgol yimɓe ɓen e bonnugol inɗe maɓɓe ɗen e détournugol ɓe e ñawlagol suuɗoɓe e détournement ji e kansunji e dendagal boneji ɗin fof ko oti yo reno e mum e dendagal wagutuji ɗin fof tentini noon kadi ka sappo arano donkin ɗo sotino waɗirde ni enene haray oti hajjo yaali hikka kono haray heeɓi moƴƴereji heewuɗi goy amma noon tawɗo no mari feere hajjoygol ngol haray ɗum ɗon haray oti hino ɗaɓɓira ɗen andi ɗon kadi ko tugalal jeyangal e tugale l'islamu ɗen tugale l'islamu ɗen jogi hajji on ko tugalal goo ɗon ngal tugalal ɗo noon ko tugalal yowondirgal e jawdi so tigi no heeɓi feere ko hajjiroyte kon tawa oti hino selli himo wawi yawde wara hande kadi haray woni farilla e hoore makko haray woni farilla e hoore makko hajjoygol ngol nennugol ɗum kadi ha inna on tuma est ce que on tuma oti no andi si taway oti no andi ko hondutuma e ko honto e ko honno ɗum ko Allah tun andi ɗum joni noon ɓay Allah subahanahu wa taala o arsiki oti ko hajjiroyte ko newinani otigi yo otigi wakkilo yo otigi ƴetti jawdi mum ɗin o wakkilo o itta farilla e hoore makko sabuna so otigi itti farilla e hoore mum hande kadi no heɓiri feere o hande kadi so hajjoyi hande kadi ko baraji woni ɓeydade kono farilla o kan déjà o ittino mo amma so tawi oti hajjoyaali haynde wootere ɗon on haray yo otigi andi haray farillanno e hoore makko en torki Allah subhanahu wa taala on yo tawnu en o sappo arano donkin hikka ɗo kadi hande ko nogay e jowi kañum e sabbordu donkin ndun hande ko nogay e jowi hande ko nogay jobi mana ɓaawo balɗe nayi ma balɗe joyi ɓaawo ɗo inchallah haray ko ɗum woni haray donkin on naati haray ettoɗen ɗipiiji jantaɗi ɗo oti yo tinno e ɗiɗo ko moolana tinno e luttuɗi ɗin kadi oti wakkilo moƴƴa oti heɓilo yo anda e ndele haray ɗe ñalaɗe ɗo ko no laaɗo makirin ɗe ɗo ko ñalaɗe ɗe Allah ɓuri yiɗude golle moƴƴe e nder mum golleji moƴƴuɗi ko gollete kon Allah no yiɗi ko gollete kon fota kañum kadi e nder o sappo arano ka donkin ɗo julɗo ɓe yo wakkilo oti wakkilo kadi wakkila ɓe gure muɗum nden wota oti huccutunde o golla o yejjita sonnaɓe ɓen o yejjita sagataɓe ɓen ka nder galle o yejjita jiwɓe ɓen ka nder galle ɓe fof oti ko yo o yeetoɓe o rerdinaɓe o suusinaɓe o wakkilaɓe ɓe fof ɓe hawtata ɓe waɗa ɗe dewe ɗo ɓe fof ɓe heɓa moƴƴereji ɗin haara ɗum ɗo ko hunde labane noon en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah arsuko e waɗugol ɗum yo Allah arsuko e waɗugol ɗum yo Allah arsuko e waɗugol ɗum yo Allah tawna en sappo ara noon hikka kadi tawna en kadi ha timmode lewru ndun ha yeeso toon e wakkilanagol dewe ɗen e wakkilagol waɗa ɗe dewe ha Allah subahanahu wa taala weltano en ha Allah tawata hara o woni ha enen e makko welden ɗum wonana en sabu tawa hande kadi Allah subahanahu wa taala kala ko tori ɗen mo jaabina nayi en ha ɗum wonana en sabu natugol jannatal firdaus ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون